Idemo riješiti jednu čestu frustraciju kod online kupovina. S, M ili L? Pitanje koje nas sve muči, zar ne? Evo, ovo je Goran. On samo želi kupiti jaknu online. No, tu nastaje problem. Trgovina jednostavno ne daje prave odgovore. Zvanje, mail, sve je presporo i na kraju se često odustane. I tako, online kupovina postane čista lutrija. Kupac čeka, gubi strpljenje i odlazi. Svi gube. Ali ne mora biti tako. Postoji pametnije rješenje. To rješenje se zove Aiva. AI asistent stvoren za web shopove. Goran sad pita AI-vu ono što ga stvarno zanima. I evo ga, odgovor je trenutan, precizan i super detaljan. Sada Goran može naručiti, potpuno siguran u svoj odabir. To je taj Aiva efekt. Frustracija nestaje, a povjerenje raste. Rezultat za trgovinu, manje povrata i sretni, vjerni kupci. Dakle, nema više pogađanja, samo točne informacije. A to znači, nema više ni onih napornih povrata. Ostaje samo ono najvažnije, zadovoljan kupac. Jer online kupovina uz AI stvarno više ne mora biti lutrija.